Počitovani patrače, dobri večer. Na počatku nješkajšej programi, ktorá bude trvať po 22 hodiny 30 minuti, možete patri s televizijni magazin na potim i februarski široki plan. Na počatku opatrime jaki prilohi našo novinare pririhtali u prešlim tižnju. U zmahanju za bezplatnu vakcinaciju za spejcvalentnu vakcinu Pentaxin pobedzali zeci narodzeni posle 1. novembra prešloho roku i zeci pri kotrih pre opravdani medicinski pričini vakcinacija odložena. Konkurzu s kotrim pokrajinska vlada probuje pomognut mladim, že bi sebe kupeli obisce na valaljene išol na veljke odvolanje. Za perši šteracec obisca prijaveliše až 350 malženski pari. Školjare, kotri hodze na nastavu ruskoho jazika z elementami nacionalnej kulturi, pri profesorki klasnej nastavi Leoni Olear, uglavnim zeci z osmišanih malženstvo. Jak prešli kračunski i novoročni šveta, tak amatere kulturno-prosvitного društva Đura Kiš zo Šidu vše častejše zahodza do ruskači i zo s veljkim entuzijazmom še uključuju do roboti da jedna izo sekcijo. Či žijeme u najljepšim, či u najgoršim možljivim Švece, čiho mož i čiho jest potrebi menjac, ljem zepojedni zo spitanjoh, ktori postaveni u predstavi jak zabic predsjedatelja. Rokami zanjecbane pre zabranu zo komunističke eri, keď koza prelašena za škodljivca i vihnata zo tih prostoroh, kozarstvo še teraz pomali vraca na našu prostoriji. Často sme švedkove rozličnih dumanjoh o vakcinaciji, rodičiše uglavnim zakladaju za imunizaciju dzecoh, ali protiv njikoh vakcini jest vše vecej. Ljikare spozorjuju na neophodnost vakcinovanja najmladših, že bi nje prišlo do ozbiljnejših horotoh dzecoh i odrosnutih. U zmahanju za bezplatnu vakcinaciju za spejcvalentnu vakcinu Pentaxin pobedzali zeci narodzeni posle 1. novembra prešloho roku i zeci pri kotrih pre opravdani medicinski pričini vakcinacija odložena, poneže taki uslovija predviđeni u novim pravilniku o imunizaciji. Ali je pitanje čiji toti zeci budu načas vakcinovani z ohledom na toto, že količestvo dostatih dozoh nje bude dostatočne ani za njih, a išćevše nje poznate kedi stihnju novi količestva vakcini. U Kulskoj opštini na 305 zeci kotri imaju pravo na besplatnu vakcinaciju stihliljem 46 dozi Pentaxinu kotri podeljeni po opštinskih mestoh. Ambulanta u Ruskim Keresture dostala 6 dozi vakcini Pentaxin. Mi, ljikare, musimy pravic prioriteti pri takih dzecoh, počem máme bar male číslo dostatej pejcvalentnej vakcini. Bilo bi najlepše kad bi imunizacija dzecka kotra započata za spejcvalentnu vakcinu bila zoznju i zakončena, ali kad to nje možljive, ani prehod na trovalentnu vakcinu nje škodljivi, hvarja pedijatri. Dávame prednost Pentaxin vakcinu pre jednu aplikaciju, jedno džobanje. Pri klasičnoj vakcinaciji idu vecej džobanja i možeme već občekovati vecej komplikaciji, ali je to najvecej lokalnog tipa. Znači, črvenjidlo, zapuhnuce i to otprilike to. Od tih opštih reakcijah i Pentaxin može vyvolati povišenje temperaturi, jak i to ta klasična vakcinacija. Od drugih češćih komplikacijah, znači každa vakcina noše u sebe rizik od komplikaciji, ali veljo vekši rizik postoji kad še dzecko nje vakciniše i ohori od navedzenih horotoh. To veljo vekši pošljitki, da kedi katastrofalni, tada nje povem až i smrteljni u tim возрасту, kad še dzeci vakcinišu, a to period od 2 mešacov do najkasnejše 2. roka života. Na teritoriji Južnobačkoho okruhu nedavno prehlašena epidemija osipkoha po morbiloh, horoti kotra rokami uspišno zoperana zoz imunizaciju dzecoh. Zoz Institutu za javne zdravje Vojvodini apeluju na rodičoh, že bi odvedli zeci do pedijatra na vakcinaciju zoz MMR vakcinu, keďže to poteraz nje zrobeli. Mi zoznju ščicime i od morbiloh, to osipkoh, od rubeli,
або рубеоли, która медицински бар значна окреме за трудници, kad ima hori plod, tu tiž tak barz veljki i ozbiljni komplikaciji i parotitis, odnosno zahušnici. Veliki problem u imunizaciji dzecoh predstavlja i antivakcinacijna kampanja, koja se rozširila u Srbiji, ali i žemoh u regionu. Tota kampanja se najbrže širi prek društvenih mrežoh i antivakcinacijnih sajtoh. Najčastejša pričina za odbivanje vakcinaciji sumnja, že ona vyvoluje autizem pri dzecoh. Sama som še pri trećem decku tiž veľa som rozdumovala o tim šitskim, zato že veľa nadpisi o škodljivih i toho, co vakcina može nedobre vyvolať. A malo še piše o tim, co dobre. Već kad sam konsultovala s jednim pedijatrom, do kotroho mam velike dovirije. Думам, že treba toto odrobiť, pretože ipak, že by deci boli, jak da poviem, i zdraví, i ščešljivi i tak dalej, treba, že by toto було odrobené pri nich. Takže tримаме ще toho, že vakcinovať svoje deci. Думання som, že by taki rodiči, ktorí neveria, або не su vakcinovať svoje decko, že by še informovali nielen prek javnih medijoh, ali i prek stručnih licoh, to jest doktorov, pedijatrov najbardziej. Znači, a nijedan pedijatar nie odbije roditelja, že by mu pojašnjal situaciju kolo vakcinaciji, kolo je pošljitkoh od chorotoh, keď dzecko nie bude vakcinowane. Takže apelujem na rodičov, ktorí nejse neveria, že by ešte raz preverili pri stručných osoboch, pri hygienských zavodoch i zavodoch za javno zdravlje, pri imunologoch i alergologoch, že co znači vakcinovať dzecko po zvaničnim, porjadnim kalendaru, a co znači ohabiť dzecko nevakcinovane. Лікари спозорюють, že by odluka rodičov, že by nevakcinovali svoje dzecko, mohla mať veľký pošlitky po zdravie dzecka, keď ono pochori, ali i za drugi dzeci u jeho okolisku. Oni tiež vyznačujú, že liečenie chorých od chorotoch, ktorí še mohli zaobísť z vakcinaciju, príde šadraz drahšie jak vakcína. Že by še nejasnosti kolo važnosti vakcinaciji otklonijeli, potrebno, že by državni organi co skorej odvitovali na antivakcinacijnu kampanju za spravima informacijami i prešvečali rodičoh do hasnu od vakcinaciji. Na konkurs Zavoda za rovnopravnost spoloh za kupovanje obisca na Valalje po 15. januar stihli veci jak 350 prijavi mladih paroh, ktorí žadajú žiť na Valalje. A odluka o tim, kto dostane penježi, bude objavena po konjec aprila abo u maju. Za kupovanje obisca na Valalje, za co penjež obezpečuje Pokrajinski zavod za rovnopravnost spoloh, konkuroval i Aleksa Gubaš z Oskocura. Von za supruhu i dvojima dzecmi žije u Rodičoh. Tamo $1.000.000 dinari, keljo bi mohol dostac od pokrajinske vladi, keď sponji uslovija konkursa, pomohnju že bi še odseljal i počal samostojni život za svoju familiju. Za konkurs bila neophodna čislena dokumentacija. Što tiče papirov, jaz daš 13 stavki šitskoho. Teraz jaz tu izvod iz matične knjige rođenih, državljanstva. Znači, jedna osoba musi biti zapošljena u stalnim radnim odnosu, znači fotokopija ugovoru o radu, co ja znam za katastru, že njet nepokretnosti na mnje, u stvari hejna to podnosi za konkurs, z usporedski upravi, že nemam nič na sebe, že sam ni provozil, že sam nijaki porez ne placa, že sam ni dlužni državi, co ja znam take stvari. To mi je bilo najinteresantnije stvari, najčešće, že jak da je oko človeka nahvaric, da mi potpiše, že on bude garantovat, že bude pod krivično, hej, jak oni to tam napišu, že pristanje na uslovi toga konkursa. Jak da koho ubedi teraz, to ja znam. A to najčešće u stvari prešlo. Ja še toho ili mi bav, jak da ja teraz človekovi poviem, že mi teraz chceme konkurs. Mi bi za to bude trajati 3 mešaci, nemam pojma. Našli smo još dvojih ljudi, jedan, ktorý ani nebýva tu u Kocúre, hovoril, že nie problema, čo on do nie tu.
Za toto obisce Aleksa Gubaš konkuroval u pokrajinske vladi u sekretarijatu za rovnopravnost spoloh na konkursu na kotrim vlada dozeljuje do $1.000.000 za mladi malženski pari, kotri žadaju ostaz na Valaloh. Toto hižu sam vybrao, da vam povem pravdu, zato že ja odrosnul u malim dvorima. Imam doma mali dvor, nema meni zahradu, nema da mi nigde nići take taco. Še sam da povem maštal o tim, že da mam veliki dvor, da mam veliko bica, da mam čardaki, da mam zahradu. Co še dotika hiži, trebali mu biljici vojć donje. Znači, šitsko ostali po dvore, až i garaže, okolo to ogromne nuka šitsko garaže, bar za veliki. To da kedi žili neki bohati parastori, trimali ljem 5 traktori mal, da nje pojem mašini ostali to šitsko tu bilo nuka, to šitsko u betonu, šitko je porobene do zadnjого detalja. A zahrada bar veljka. I u zahradi budzeme, perše obične zahradkarstvo, a već nadalje budzeme uvidzime, že co jak bo žena mi nigdje nije zapošljena, a jej ocec robi zahradu isto tako jednu veliku doma i zna robic i ljubi robic. Konkursu s kotrim pokrajinska vlada probuje pomognut z mladim, že bi sebe kupeli obisce na Valalje, naišol na veljke odvolanje. Za peršište racec obisca prijaveliše až 350 malženski pari. Tot konkurs nahoda i Rusnacom, že bi ožili Valali. To od ogromnog značenja. Znači nam najveće i co odchodza do Varošov i do inozemstva baš pre toto, že nje vidza svoju perspektivu na Valalje, a tota mira bi omožljivela, že bi jedan pristojni život mladi familiji mogli zasnovac i že bi sme na to sposobi začuvali našu rusku zajednicu, bo mi uglavnom već jako 2/3 žijeme u ruralnih sredkoh, co nam jakoši egzistenciju i jakoši perspektivu otvera na tot sposob. Sigurno je da ovakvi konkursi mnogo znače sa aspekta odgovora na pitanje i odgovora na to da nije tačno da niko ne želi da ide na selo, nego da sad im ništa nije bilo nuđeno. Biće 40 zadovoljnih i ostali će vjerojatno biti nezadovoljni, ali meni je drago što će ove godine dobiti šansu još 40, znači ti osnovni uslovi su samo da ima posao, jedan od bračnih drugova u gradu, iz razloga što ne možemo u ovom momentu, bilo bi nerealno reći da možemo da nudimo posao na selu i da žele da odu, da su podstanari, da nemaju imovine. Preveljke interesovanje pokrajinska vlada najavela, že toho roku vidvoji išče penježi za hiži na Valalje. A kad bi konkurs bol rozpisani každý rok, od 10 roky bi slika Valaloh, kotri teraz viemeraju, mohla buc calkom inšaka. Roky i život švitko preljeca, mladost še stiha pomali haši, zdohadovanje na ljubov čuvaj, za naše voljo najdušu kraši, zdohadovanje na ljubov čuvaj, za naše voljo najdušu kraši. Otvor da kevi staru škatulku, tu najzeš našo pisma i sliki, najkraši slova čustva čekanja, pametaj pešu ljubov na viki. Otvor da kevi staru škatulku, tu najzeš našo pisma i sliki, najkraši slova čustva čekanja, pametaj peršu ljubov na viki. Nie zabudź krasu naszej mladosti, blišćacu zarju u mojim oku, vitri u vlasok šitski pamjatki i ljubov peršu ščiru ljiboku. Vitri u vlasok šitski pamjatki i ljubov peršu ščiru ljiboku. Otvor da kevi staru škatulku,
tu najdeš našo pisma i sliki, najkraći slova, čustva, čekanja, pametaj peršu ljubov na viki. Otvor da kevi staru škatuku, tu najdeš našo pisma i sliki, najkraći slova, čustva, čekanja, pametaj peršu ljubov na viki. U svojim šercu čuvaj za naše nocima i ovo cihe šeptanje, kad starost raz zadurka na zveri, moja ci ljubov vično ostanje, kad starost raz zadurka na zveri, moja ci ljubov vično ostanje. Otvor da kevi staru škatuku, tu najdeš našo pisma i sliki, najkraći slova, čustva, čekanja, pametaj peršu ljubov na viki. Otvor da kevi staru škatuku, tu najdeš našo pisma i sliki, najkraći slova, čustva, čekanja, pametaj peršu ljubov na viki. Fakultativnu nastavu ruskого jazika z elementami nacionalnej kulturi, kotru naščivjuju školjare, kotri doma nje bešeduju po ruski, nje jednostavno otrimovac. U Savinim selu, u školi Branko Radičević, hodzini ruskого jazika každi pijatok. Naša ekipa prešloho tižnja prisustvovala na tej nastavi i prešvečelaše, že školjare maju bar zveljku dzeku naučic bešedovac po ruski. Osnovna škola Branko Radičević u Savinim selu, Valalo opštini Verbas, su časna ustanova. Tam popri porjadnej nastavi organizovani je hodzini fakultativnoho vyučovanja slovatskoho, mađarskoho ta i ruskoho jazika. Spram popisu 2011 roku, u tim Valalje bilo okolo 3000 žiteljoh. Školjare kotri hodze na nastavu ruskoho jazika z elementami nacionalnej kulturi pri profesorki klasnej nastavi Leoni Olear, uglavnim dzeci z mišanih malženstvoh, nje znaju bešedovac po ruski, ali je maju bar zveljku dzeku naučic. Jaka to? Ja, je, i, ju. Ja 6. rok tu prepodavam ruski jazik za elementami nacionalne kulturi. Skoro im je bila učiteljka Ksenija Bence. I kad sam počala robiti, bilo malo dzeci, 3, 4, 5, 6 i teraz každý rok nam še pridu 2, 3 novi i dakuše už teraz rodiči ošljebodzeli, že bi dali dzeci na ruski jazik, vše oni to maju vihvarku, že maju veljo hodzini, veljo obavjazke, ali već už kad počnju hodzit, već ka to imšak. Dzeci sami medzi sobu še už teraz shvarja, že co robíme tu, co nie i vecka tak prihodza. Ja sam hodzic na ruski, možeš upisać, može, nijedno dzecku nie odbivame, njeljem ja, ali dumam, že šitski kolegini co tak maju hodzini s elementami, bo baš češko nazberac grupu i otrimac tu grupu, že bi dzeci prihodzeli. Ljubim kad risujeme, ljubim kad špivame, najviše ljubim kad čitamo, ljubim kad recitujeme. Перший пальчик дідочко, другий пальчик бабочка, третій пальчик таточко, четвертий пальчик мамочка, п'ятий пальчик найше зна мама хлопчика, то я. Dozvoljena nam jedna grupa. To dzeci od 1. i po 8. klasu. To nijak nie mož zrobiť na jednej hodini po plánu, ktorý nam zaplanovaný. Pretože s malima še uči jedno, a to ti co už vekši 7. 8. klasa i s njima še rihtame za zmahanje.
takže ich ja rozdeľujem do dvoch grupoch, jak malí i veľkí, vec keď už richtáme zmaganie, vec zaš máme ešte 1 hodinu u týždňu, keď še dohovoríme s decmi. Ja to robim už 25 roki i naiste mi bar zmilo, že i to ti dzeci, ruski dzeci, maju na hodu vyučovať ruski jazik i často še stretame na odpočivkoh, pobešedujeme i tak, bar mi milo. Zadovoljna sam fino še skladaju, pripovedaju, u maceriji oca po rusinski pripovedaju, u školi še šitski vjedno bavija, družja co bi še hvarelo i tak. Mace na hodu bešedovať vi tu u Savinim selu po ruski? Ša jest da še pripoveda po rusinski, ali nje baš teljo veljo. Školjare, kotri hodze na nastavu ruskого jazika z elementami nacionalnej kulturi, ljubja kad ih naščivlja hosci z društva za ruski jazik, literaturu i kulturu, a okremeše zraduju kad im hosci pisatelje. Društvo za ruski jazik nam pridu každi rok jak hosci, prinješu dzecom da jaki darunki im to znači, staki radosni idu, ohabje nam vše knjiški, evo da spred mešac dní nam bula Irina Hardikovačević, pisateljka, tu še družela s decmi, čitala im i ohabela isto knjiški, ktori nam bitni tu u školi, pretože jest tu dajaki da skeljo knjiški, ali je to šitsko co tak pridu dajaki hosci nam ohabija i to nam naš ruski knjiški. Popri dobre dzeki školjaroh že bi naučeli macerinski jazik, veljka i potrimovka rodičoh, školjaroh, njerusnacoh i ih babo i djidoh, kotri dobre znaju jake to bohatstvo znac i drugi jazik. Ja nie ruskinja, ja poluslovačka, polumađarka, a za rusinom sam odata. Mušeli se naučiti? A jak ih je bijem, tak mušim i znat. Keljo djeci učija, keljo im u životu bude veci vrezi, gdje goda še nahodzata, še budu mož po shvaric s ljudmi, teljo vreza. Čo menje znaš, menje i vreziš. Naučit se vaša unučata bešedovat po mađarski, slovacki, ruski? A dobre, po slovački, rusinski, to slično, maltene, a mađarski da kuštješe. Naučit se i? A beše bi im ja išće tako zvučic, ali ne može me posprevedat, znam šitko, len bar mi teško bešedovat, lebo nemam zoskim. Moja švekra ruskinja bila. Ona zovnu nje bešedovala, ali jej otec bar zljubel. Da ja naučim kad priđeme na kraču, na Veliku noć, da bešedujem s njima. I tak ja i djedo počeli bešedovat, ja znala tak reči, ali sam ne znala rečenicu tak da povjažem. I baba pošla do banje, ja išla vari s djedovi, kaže drugi dzenj, i djedo variže, teraz bešeduj, nikto nas ne sluha, co ne znaš ja ci utorim, ideme, ajde. Budem variť paprigaš, ja znam, že jak luk, cibulja, djedo vari, že cibulja, dobro, ideme dalje, i tak bešedovali, a djedo tak bol ponosni, že ja bešedujem. I prišol moj, a on govori, sluhaj, jak mi bešedujeme, čoško sam dobro nje utorela, i moj se počal šmejac, on govori, neš nebodno, še šmejac, kad budeš šmejac, ona nje bude pripovedac, ti znaš, i ona bude vecka patric tak u nas. I stvarno on še više već se nje šmejal i tak ja idi do i vecka šitski bešedujeme kad pođeme do kerestura i sad prihodza tak babi, rodzina, to je bila mlada, oni stari. I vari djedo, sluhajce, Darinka Crnogorka, a jak bešeduje po ruski, i on bilo tak pačel baš. I ja bešedujem, oni mi tak patrali. A ona takva jak našo. Crnogorki taki veliki, mocni, a ona taka jak naša. Ta oni ne vidjeli u mnje, že ja Crnogorka. Či vam pohasnova može biti ruski jazik da kedi? Kad sam bila u Čehoslovački, ja s njima bešedovala na rusinski, a oni me pitali, či sam ja Poljakinja. Savine selo Mali Valal i malo jezru snacoh kotri u njim žiju, ali je tota učalnja vyplnjena zo dzecmi kotri su učit ruski jazik i namahanje nastavnici Leoni Olear otrimac krasne číslo školjaroh, a tiž i porozumenje kolektiva i direktora školi ohrabruje i dava nadjeju že še u ti mese ruska bešeda nje zahaši.
Почитовани патраче, здогаднеме вас хтори прилоги се hodni patric po konjec emisiji. Jak prešli Kračunski i Novoročni Šveta, tak amatere kulturno-prosvitного društva Đura Kiš zo Šidu vše častejše zahodza do ruskači i zo z veljkim entuzijazmom še uključuju do roboti da jedne izo sekcijo. Či žijeme u najljepšim, či u najgoršim možljivim Švece, či ho mož i či ho jest potrebi menjac, ljem zepojedni zo spitanjoh, ktori postaveni u predstavi jak zabic predsjedatelja. Rokami zanjecbane pre zabranu zo komunističke eri, keď koza prelašena za škodljivca i vihnata zo z tih prostoroh, kozarstvo še teraz pomali vraca na našu prostoriji. U kulturno-prosvitnim društve Đura Kiš zo Šidu prešloho tižnja počali robic šidski sekciji. Naša ekipa štvartog zaznačela probu najmladših i najstarših tanječnikoh. Jak prešli Kračunski i Novoročni Šveta, tak amatere kulturno-prosvitного društva Đura Kiš zo Šidu vše častejše zahodza do ruskači i zo z veljkim entuzijazmom še uključuju do roboti da jedne izo sekcijo. A mi še pomali rihtame za tu glavnu sezonu. Naučili sme i naučil som že še najljepša programa še stvara prek življa. Keď njet velikih nastupoh, takže teraz upravo moment, že bi še napravila dajaka dobra programa i že bi še višlo na opštinski, zonski i dalje to ti takmičarski deli, jak da povem, i že bi bili spremni za sezonu. Ti prostori predstavili týdzeň polný. Dobre, musím povedať, že to teraz prvá sezóna, že máme baš teľo veľa sekcií, že folklórna sekcia má práve 4 grupy. No ale uspeli sme še sklopiť do 7 dňoch, tak že by každá sekcia mala po 2 dní u týždňu probu. A k tomu, tu máme i špivacký sekcii, i orkestru, ktorí takedy še poklopajú proby, ale môžu robiť, povedzme, špivacká sekcia i folklórna sekcia. Jedni majú dolu Piňvici, poneže nám teraz prostorí Piňvici isto môžu zohrať, môžu ich osnovať za proby, da jedni tu u hlavnim znachodzime še. Društvo má okolo 40 členov od najmladších po veteránoch, ale tej sezóny prišlo do zmeny generacijoh u vyvodzackých grupoch, takže toto hodno odrážiť na kvalitet programy, ktorú amatere pririhtujú. Okrem toho kratkoročného problému, vecej ročný problém to nedostatok fachových rukovoditeľov. Obávala som še na počátku, keď to počínalo, keď som ponúkala, že či by chceli špívať, znam, že majú dobrý hlasy, že toto da jedni už skorej špívali u choru, tak ze školským, lebo tak. To chceli toto, pristali špívať, ľubeli by naučiť i ruský jazyk, takže s nima robíme pomaly i rusky, pres písni uča, tak pres frantu, hej, že znajú da co už povez a možno buď neznajú, že co to znači, ta vecka še opýtajú, ale to tak všetko na probuch ide neobovязно i vecka dom, že keď so užívaním robí, že vecka môž postignúť dajaké rezultáty. So s uživanjem perši tanječni kročaji u kulturno-prosvitnim društve Đura Kiš uča i dzeci predškolskoho возрасту. Tu ih privedla ih vospitačka, ruskinja po pohodzenju i člen društva. Ja sam tu došla, pošto je tu bila starija pevačka grupa i imamo stariji folklor, tako da ja učestvujem tu, a inače ja volim da vežbam, da skakućem, da igram i tako. Oni za teraz nie znaju bešedovac po-ruski, ali može buc popri ruskih tancoh nauča i ruski jazik. Prošli četvrtak smo imali dogovor sa roditeljima i roditelji su bili, razgledali su prostorije, videli su, svidelo im se i uglavnom, evo, deca su danas došla prvi put na probu. Ovo je tek početak. Robota u folklornej sekciji za da jednih počatok, a za drugih ljem predluženje već i ročnih aktivnostov. Ja ljubim i tancovati, špivati, i hrati, tovari takvi, već kad sam še malo društvo je tu u Šidu, pa već kad sam požadal da i ja društvo tovare što već se nazbera pa da tancujem malo. A nije češko vam tancovac? A nije, kako ljubim tancovac, kao pravi, da tancujem ja iz penzionerami. Chceme da otrimame toto naše društvo i najveće, že smo mi Rusnaci, tu u Šidu nas kelju jest malo. Chceme da to co hvari otrimujeme i da máme co hvari da jaku, dok nas jest išće tu co malo, co hvari co nas jest. U kulturno-prosvitnim društve Đura Kiš, kotre pestuje rusku kulturu, tradiciju i običaji, najmenje jest Rusnacoh.
U novšim čaše воно існує дзякуючи членам pripadnikom drugih nacionalnosťoch. Vidiš, keď ljudi počituju našu kulturu, mi najmenje máme tu Rusnaciju, a najveći máme všetkých druhých, jak da povemo, členov. No, to nam ne smeta, to nam dokaže, že ljudi ljubja i počituju tu našu kulturu. Dakle, da pride, da co tu treba troška, že bi bilo, povedzme, inčake, jak co drugih, to, co oni majú. Zvyčajno, že našo ruski tanci, hačak, možeme povedať, i zakarpatski, i prikarpatski, inčaki, jak serbski, horvatski, slovatski, mađarski i jedna kvaliteta, ktorá še robi so s tým, viem, že ich to pricahlo, tá rižnorodnosť, náš temperament a zvyčajno i sama uprava Đura Kiša, ktorí še postarali, že by uslovia boli co lepší, ceplo, počasti še zo minerálnu vodu, da kedy so s vínom, hej, sokom, čajom, idem, že to bars, a každé má svojich pajtašoch, pajtašky i každé zo s njima príde, že by naučili da co troška nove i odrobili toto, co še im zadava. Prešli sezoni najaktivnejša zo 18 nastupami, ali i najuspišnejša bula špivacka grupa. Дзякуючи їх шпіванню после dlhšieho času meno društva Đura Kiš znova še čulo na pokrajinskim festivalu folklornih tradicijoh Vojvodini. Z ohľadom na toto, jak še počalo robiť u novim roku, uspіх može očekovať i od drugih sekcijoh društva. Prešle njedzelji u Verbaše premijerno vyvedena predstava Ruskого narodnog teatru Petro Riznič Djadja jak zabic predsjedatelja. Anješka tot teatralni falat maju na hodu Patric i Keresturci. Che bi visto tu našu okradnutu ženu, perše okradnutu od tih domaških političarov. Či žijeme u najljepšim, či u najgoršim možljivim Švece, čiho mož i čiho jest potrebi menjac, ljem dzepojedni zo spitanjoh, ktori postaveni u predstavi jak zabic predsjedatelja, ktoru po tekstu Miru Gavrana za naš profesijni teater režiral Vladimir Nać Ačim. Premijera predstavi otrimana 25. januara u sali Kulturno-prosvitnog društva Karpati. Premijera, jak god i každa premijera, zažem za jednu dozu korču i baš teraz vonka komentarujeme, že ta predstava je vyvedena nejsou u jednim rekordnim roku. Može bude nam toto bolo tako zjemo obterhovanje. Mi glumci u jednej chvíľky požadali, že da máme ešte jeden týdzeň. A co vrata týdzeň chýbi vše. Ali u suštnosti sme zadovoljni za premijeru, zadovoljni za se naštive nas su, bolo fino číslo publiky i za vytvorenjama, ja ne znam što jak predstav bude rosnuc i bude še bavit, že bude še mocnejše i mocnejše. Ja zadovoljni som, mali sme malo času, bolo hora na nás dakuz i toto uglavnom, neboli sme sigurni, že či uspeme to zaokružiť jak Šved, ale dúfam, že je zaokružené. Dúfam, že prikazali sme, co sme chceli. Vi mali takú jednu pauzu u nastupu u teatre? Mal som pre privátne pričiny, tu som preselil som še do Verbasu, tu še nije htalo dať so posebno. Zadnji čas već bola to ta Habura, tu som znova već bavil u Haburi, evo teraz na šesači me povolal na moje šese i milo mi, že sam učestvoval u projektu. Pravdi, ljubiš me iše? Ljubim se i Gorerin je žadam, že biš i postao zavojnik. Naslov bome bi volal dosta uvahi u ruske javnosti, kelo mi še vidziveli, pitali, že jaki to predsjedatelj, ćeš evo na koncu zabijećinje. Ali evo, vidjeli ste predstavu, presudite sami. A jak ti zadovoljna z vyvodzenjem na tej premijeri? Mne to bola druga, tak povez, vekša predstava i ekipa za ktorú som robila naiste ozbiljna. I dúfam, že som veľa naučila od njih i dúfam, že mi toto iskustvo bude dobre, dosť značiť u budućnosti. Predstava jak predstava bola interesantna, že som mala takú menšiu úlohu znova mi čest, že som učestvovala u tim projektu.
Spravili ste se zašteli z amerického predsjedateljstva? Sluchaj, preto som tu. Može biti z njih viljka teraz, že bi še taka predstava bavila, po to u stvari teraz naš terašnji život. I može biti na pitanje jak prežiť, da mi izbini utorime ľuďom, že jak i dze buď zmudra. Ali može biti toto predstava i dosť dobra, ma dobre poručenje da rozdumame, že keď pohrišíme u dajakým kročaju, lebo u tým šachovským potezom može byť nás taká sudba bude i čekať. A nie. Znam, že ti neprijemno. A ne mušala som si dať liki, ktorí si zablokirali všetky myšici i motoriku ústov. Nie. Jazyk se neslúcha. Bo ja chcela, že by se neslúchal. Hej. K tomu písateľovi vševše vracam, keď nastane dajaká nová situácia, nepredvízená. Vše mám u Ladičky porichtaný jeho text, bo i on u takým teatre podobným robí u kazalištu ITD u Zagrebe. Takže on isto pravi predstavi na daskeljih glumcov, najvecej pecero. I má i monodramy, má i duodramy i to mi še dosť uklapja. A uklopilo še i toto, že znači nahoda, že by sme preslavili Jankovo narodzenie i jeho funkcionovanie u kultúry. Zjavili še sredstva, že by sme realizovali tot pozariadový projekt, znači z boku nacionalného osovitu sme boli potrimani so s tým predkladanjem. Takže veľa toho še sklopilo. Toto predstava im však i svoj fajtový darunok glumcovi Jankovi Lenderovi, ktorý toho roku slaví 60. rodzenný deň i 40 roky roboty u kultúry i umetnosti. Baš mi milo, že še čim zdohadal mojih rokov života, baš mi milo, že še zdohadal i moj tvorčosti od 40 rokov. Teraz keď ja u tej predstavi baš ukázal toto, co som najčastejšie u života robil, to poveze druhý. Ale думам, že ktožka to videl, ktožka to zaznačil i že nebolo daremné. Predstava našeho profesijného teatru Jak zabiť predsjedatelja porobena u koprodukciji s Kulturno-prosvitnim društvom Karpati, a s financijnu potrimovku Nacionalnog sovitu Rusnacoh.
Klanje kozoh postalo interesantni konar statkarstva u naši žemi. To uskladze zo s trendom produkciji zdravi poživi, a tiži zo z ruralnim rozvojom valalského turizma, ktorý u Evropskej uniji ostatnjih rokoch dostava vše vekšu uvahu. Rokami zanedbane pre zabranu zo komunističkej éry, keď koza prehlášená za škodlivca i vyhnata zo tých prostoroch, kozárstvo še teraz pomaly vraca na naše prostory. Jeden zo najväčších ruských kozárov, 66-ročný Đura Hrubenja, počal chovať kozy pred 12 rokami pre soviet doktoroch, bo mu zdravie bolo ozbiljno odškodované. Kus pokus, postal pravi kozar, a jeden čas mal i veći jak 100 falati. A teraz máme, ako sme zmenšali 60, i máme 20 zidaca košćata. I to ti košćata všetky za predaj? To ti košćata ne budu všetky, zato že jest 30% ženski, a vecej je chlopski, evo muški, jak povez, hej. Bo sme premenili kozaka, lebo capa, hej. Tam máme vecej chlopoch, jak od zato, že mladi kozak, ta vecka von vecej ruca, taki rok. Ženski ostavaju dalje, budeme probovati, kad uspeme preširiti dakus, kad bi sme našli tako adekvatno odkupno mesto, máme to dacu na javu, a či to bude dacu či nje. Za mlijeko, hej. Đura Hrubenja poriadne doji kozi i mlijeko predava po keresture i na pijacu u Kuli i Kroščiću, a zvišok prerabja do sira. Spočatku toto bar zdravé mlijeko otkupjoval Sombolet i placil veće jak za kravske, ali je taka praksa neodluho utrnuta. Naš sobešednik našao privatni otkupjovača z Kocura, međutim oni ho pospravedali. Dlustvo za vyporučené mlijeko ponješka mu nije placili. Evo toho roku sme mali dva raz toto. Jahnjenje je, bo kocenje je, bo ja znam manje jak povest, takže nebar sme mali veľa mlijeka. Takže to. A jak to, že vam še slučilo, že ste teraz mali až 2 raz kocenja u jednom roku? To ani sam ne znam. Dakle, zljepša ishrana, na ostatku tu sam se savjetoval s jednim veterinarom, bo predtím som mal také po jednu, tá som nebol bož nejak zadovoljný, som mu se mu pýtal, že co to, a poneze moje kozy celý rok na paši, druhé nie jedajem co na pašu, a on mi hovorí, že im chybí vitamíny. Tam mi preporučil tam nejaké vitamíny, to som im dal, to som še iznenadil, že u junu mešacu, u julu, oni zašli daju, hoď boli ojahnjeni u januaru. Za teraz je najavi, že bude organizovaný otkup kožovog mlijeka i u Kuli i u Srbobranu. Naš sobešednik še už porihtal, obezpečil laktofriz, tak kad otkup počne, ne bude problemi. Toto kože mlijeko, ono, drakše od kravskog? Ja ho predavam drakše, ja ne davam, ali nosim kućnu dostavu, američki sistem, na prah, 80 dinari predavam tu, na pijacu po stotki. Ljece, kad prize vekša laktacija i toto, kad su na paši, po 4 do 5 hodini su na paši, vecka mlijeka maju, veljo, vecka mam viška. Ali ja to rišel, takže toto, sirim na licu mesta i... Na kadziše podoji, do išće ceploho mlijeka uljeje šekljak i od 10 hodini sir može biti spredani. Kože mlijeko spada do najzdravšej poživi, poneže še kozi karmjeljem za stravu. Každý deň pašu 4-5 hodiny kolo kanalu, zešednje pivska. Međutim, ribare amatere znaju často svoje mesta, zešedza, popirskac protiv klišćov. Kad naizem u roku 24 hodini na tim čaše, već kad mam proliv, već kad i veterinar ma roboti. Ujedno sam isto mal za 1. maj, isto mladinci še tu hoda po lješikoh, ani sam nje znao. Oni pošpricovali s tim totalom, ja naišol druhý deň 3 kozy mi zohli. Hoč Hrubenja skorej dumal, že mu nepotrebný pes. Prešvečil še, že mu češko samo mu kontrolovať kozy, pretože oni nie na pervásku i rozbežaše na všetky boky. Ich nového čuvara psa Pulina perše ma naučiť comu dlužnosť. Pre žimu, keď nie co past, kozom treba pririhtať šeno, a keď še majú kocic, treba im dať kus daralovu, že by koščata šviče napredovali. Poteraz nemalo matečenog kozaka, ta za kozi nemal subvenciji. U Kulskoj opštini nije u fondu predvizena jedino agencija za razvoj, varema, že
jedino što možemo osloniti na fond Vojvodini, pokrajinski fond. A tam se nje aplikovali, hej? A tam sme nje aplikovali, ali aj nje, toho roku ešte nje nic zvanične, že by daco bilo to, kad bude dakle u marcu, u aprilu. Vezvali se aplikovati za co? A budeme perše za Košćata, zato že Košćata nam bitni, zato že im ocec već, ocec už budu, ocove zapravo budu matičeni. Umatičeni s poreklom su, no. За кожне уматичене коще наш собеседник годен достат зі 4000 динари. То би му були єдині субвенції від держави. Ja tu u objektu, ktorý nemoj i nemam pravo ani za subvencije, ani za peršenstvo kupovanja žemi državne, nič. Takže si všade uslov, že da budeš vlasnik objekta i vecka biš imao všetko ostvariti. A to tak i u drugih opštinah, rozpitali ste še? Tak, hovoria, že u drugih. A ne znam, mne u Kuli tak varene, ja ne išao dalje nigde hledac, a u Kulskej komuni tak. У Srbobranu sme naštěvili mladých kozárov, ktorí i popri tým, že pozakončovali fakulteti i majú stajemni i dobre placeni roboti u Novim Sadze, rišili chovac koze. Mi jako volimo životinje. Mi bardzo lubimy životinji. Bardzo lubimy tu preprowadzować czas, bo czujemy ljem radost i ljubav. To vidzimiše jedina robota, pri ktorej vam žena ljubav vraci, až i vecej. Думам, že to počatok nove škole života. Znovu učiš hoditi, čustovac život kolo sebe. Obracili sme svoj život za 180 stupnji. Všetky ljubia komfort, ali u nas već i nje tak. Košćata še koca napríklad 31. decembra, a še v noci. Teraz môžem povesti. Znamy, že sme potrebni da komu. Počatni kapital kolo 8000 evra boli zašporovani penježi i požička od kuma. U dvore staroho obisca u Srbobranu napravili improvizovani hljiv zo splastenika, ktorý má izolaciju zo strkljenjajnoj volni. To tunje i jednostavne rješenje, a kozom odvituje. U maju 2014 roku stihli nam perši kozi. Ščiro možem povest, boli sme potraceni. V noci sme ih obihodzeli každú hodzinu, poznejše nam ľudze potolkovali, že ne šmeme znemirjovac kozi, že oni možu bez nas, ali mi máme čustvo, jak keď by nam bolo zverene čuvanje velih zecoh. Perši 2 mešaci sme robili šicko sami, a već keď sme počali predavať mlijeko i sir, mohli sme angažovať robotnika. Jelena i Aleksandar aplikovali opštini Srbobran za državnu ženu. Na osnovi čísla statku i o čežini majú pravo na 30 hektari. Ta še nazdavaju, že še dakle najdze falač rebodni žemi za njih, že bi produkovali po karmu, bo te rašicko kupuju. Šeno travi za banatu, lucerki za okoljiska, a dostavaju i za darmo od prijatelja. Občekuju subvenciju od Ministerstva poljoprivrede. Za 100 stada gdje je 100 kozi, rachujem, že bude 70 koščata. Za každé, keď dostanjem 7000 dinari, to 490 dinari ročnje, a to približno za pokarmu prežimu. Država subvencionuje i kupovanje kvalitetnog ostatku. Keď še kupi od sigurnej firmi so zrahunkom i to rachunog za otremnicu prida do ministerstva, ministerstvo vraci šteraci za 100 penježu, a pokrajinski sekretarijat dava subvenciji za obezpečovanje opremi i objektov. Jelena i Aleksandar aplikovali pri Fondu za rozvoj i pri Fondu za mladih poljoprivrednikov Ani i Vladi Divcovih i prešli na obidvoch konkursov. Da to ti sredstva uložu do mini mljekarnje, za ktorú še nazdavaju, že bude gotova po konec februara. Planuju otkupjevati kože mlijeko od všetkých zainteresovanih kozárov u okoljisku, ta i od Đuri Hrubeni, za ktorým už mali kontakt. Osluhujeme potrebi targovišća. Za teraz sir i mlijeko predavame prek 2 malih mljekarnjoh i daskelih restoranoh i predavaljnjoh zdrave i poživi po Novim Sadze. Spram ih pohledovanjoh pravime produkti. Toto su sigurne, to že budzeme pravit kefir, a zo servatki najvjerojatnejše budze smačni probiotični napitok, ktorý i dzeci budu zečnje pic. Naši sobešedniki imaju odlične sotrudnictvo za profesorku Anku Popović-Vranješ za Poljoprivrednog fakulteta, ktorým pomaha u šitskim, taj u produkciji sira. Hviljkovo maju 4-5 fajti, a servatka tiž dobre prehodzi. Tu sme vidjeli, že Novosadjanom bars hibi zdrava poživa. Hviljkovo nje dojime kozi, ali kad sme nedavno zašli do predavaljnji, targovkinji nam hvareli, že vi patra tak, jak kad bi mal bud sudni dzenj, a kupcoh jak kad bi prave servatka mohla viratovac. Kozi še zvičajno koce u decembru i januaru, ta tedi ritko može dojść do ih mlijeka.
To bardzo rentabilna životinja. Iskusni kozare hvarja, že koza poja 1 litru mlijeka, a ostatok ostava gazdi. Ta kad ju podlo karmi, dostanje pol, a kad jej da šitsko co je treba, dostanje i 5-6 litri mlijeka. Tu nie veľký zarobok, ale keď se mlijeko preravlja do sira, to už inšaka pripovedka. Še keď sme probovali napraviti kalkulaciju troškov na osnovi iskustva starih kozarov, nikda nie bola konečná. Preto o konkretnih cifroch nedumam bešedovac, ali dumam, že by my dvoja z tej roboty mohli šorovo žic i placi z 2 robotníkov. I tu, jak i u každem biznisu, má se uchodni i východni troški. Mož ľahko zašporovať na kvalitetnej poživi, dolijevať kravské mlijeko, uzme realni, to veli robia. Međutim, nije cilj nam profit po každú cenu, ale že by kooperanti, od ktorých budeme odkupievať mlijeko, dostávali penjež, tiži naš robotníky, a kupci, že by boli zadovoljni. Nam, keď se ostane, pôjdeme na ljetovanje. Keďže už u tým roku tota farma vytvorí profit, sigurno bude napremjeni do kupovanja už vybraného salaša o kolisku, že by tu kozi mohli behať i pasť. Naše sobešedníky še nás dávajú i že im vlast obezpeči pomoc u infrastruktúri. Nasempred za privodzenie struje i gazu po salaš. Kad mi še pitaju prijatelje, a bilo i mladih, ktorí prihodzeli na farmu interesovače či mož žiť z toho, še povem, u kozarstve jest prostoru za šitskih. Preto, keď dahto u dilemi, povem hej, bo keď dahto produkuje zdravje, nje mušiše starac pre plasman. Mladi často šitskovi planujú a vec robotu prepušťa rodičom abo babom i džidom. Nazdávame še, že u tým slučaju nebude tak, také će plani Jeleni i Aleksandra Zisca i keď država naiste pomohne, jak se obecuje, hodo našomu kozarstvu je još vitnoc. Tedy ozda budze jak u žemoh Europskej uniji, gdje zlučeni produkcija kožih produktov so zvalanskim turizmom, gdje horodski ľudje preprovazuju vikend na Valalje so životinjami, učaše praviť kyslé mlijeko i sir, klas do duncov i podobne. Počitovani patrače, bilo to šitsko, co smo vam pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Reprizu možete patriz na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. U predluženju programi šljidzi najaveni široki plan. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala magazin, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.